Selam aleykum hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün Mart'ın 27'si Salı günü. Rusiya nezareti altında çalışkan Akmezjet'nin Kyiv rayon mahkemesi advokat Emil Kurbidinov'ның şikayetini red etti. İmayeci Kırım Tatar faali Ervin İbragimov'ның 2016 senesi tutup esir etilmesi hakkındaki dava boyunca resmi soratmalarına nisbeten Rusya Tahqiqat Komitetinin hareketsizliğine şikayet etken edi. Bunu advokat UA TV telekanalına bildirdi. Kurbidinov'ның sözlerine göre mahkeme oturuşu devamında tahqiqat cinayet işinin toxtatılğanı hakkında bildirdi. Bunun ili advokatның o soratmalarına cevaplarını alğanı hakkında vesikalar takdim etildi. Emil Kurbidinov bunu red etti. Red cevapları edi. Onlarını tek mahkemede alıp aldım. Öyle ola. Menimce mahkemeci kanunsuzca red etkendir. Çünkü tahqiqat hiçbir delilini bermegen. Bu cevaplarını tezginleri, mana yolağanları ve menim onlarını alğanımını tasdiqlagan delillerini. Cevaplarda red etemiz. Dava toxtatılgan, şunun üçün arizanızını bakıp olamayımız ve ilahre dep yazılgan. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra komitetinin azası Ervin İbragimov'ны belgisiz şahıslar 2016 senesi Mayıs ayında Bahçesaray'da tutup esir etti. Video nezareti kamerası Rusya yol teftişçileri urbasına kiyingen iki şahısının İbragimov'ның maşinasını toxtatıp onu öz mikroavtobuslarına zorlap oturtkanlarını kaydetti. Kırım Oku Koruyucu Gruppası bu cinayetinin Rusya hakimiyeti ya da ona boysungan askerleştirilgen bölükler tarafından yapılganını farz etti. Rusya'da kanunsuzca casuslıkta kabatlanıp mahkum etilgen Ukrayna Forum muhbiri Roman Sushchenko öz kabatını tanımadı. Bunun hakkında o Moskva şehir mahkemesinde bildirdi. Anda cinayet davasının bakılması başlandı. Dep yazdı Twitter'da Ukrayna'nın advokatı Mark Feigen. Onun sözlerine göre mahkeme ketişatı kapalı surette geçirildi. Ukraynalı kanunsuz şekilde casuslıkta kabatlana. Rusya'da bu madde boyunca 20 yıllık hapis cezasının verilmesi mümkün. Roman Sushchenko Ukrayna Forum agentliğinin Frankistan bölüğünde çalışkan muhbiri. 2016 senesi sentyabrının 30'unda tutulgan edi. Rusya Federal Teleküsüzlük Hizmeti onu Ukrayna istihbaratının hadimi olarak tanıy. Resmi Kyiv Sushchenko'nun tutulmasına tarık casuslıkta kabatlavlarını ise sahtelev olarak adlay. Kaçak prezident Viktor Yanukovich'ның advokatları Kyiv Obolony rayon mahkemesinin oturuşuna kelmedi. Anda bugün devlet hainligi hakkında davanın bakılması planlaştırılaydı. Yanukovich'ның imayesi hizmet yolculuğuna esaslanıp oturuşunu başka kunge geçirmege ricası ile mektup yollagan edi. Kyiv Obolony rayon mahkemesi bugün Yanukovich zamanında baş nazir vazifesinde çalışkan Mykola Azarov'ны imaye tarafının şahı olarak sorguya çekecek edi. Prokuror Ruslan Kravchenko'nun sözlerine göre kaçak prezidentinin imayesi endi on bu oturuşunu bozdu ve mahkemeni olarga nevbette kiten beyanı çıkarmaga rica etti. Davanın bakılması aprel'nin 4'ünde devam edecek. İmaye mahkeme oturuşlarını kene bozacak olsa, misal için bugün advokatlar kelmedi. Aprel'nin 4'ünde de kelmez ve nevbetteki oturuşka da kabaatlav tarafı bedava imayecinin teyinlenmesini hakkında şifaatını berebilecek. Advokatlar oturuşlarını nevbetten kaçırsa, azarılınmayıp gelse, şahatlarını getirmese, mahkeme bir şey yapıp olamaz. Ama imaye tarafından bu davanın asillet uzatılması ve mahkeme ketişatına keder etuvdur. Kemerovo sakinleri yerli hakimiyetten Zimnya Vishnya ticaret merkezinde olgan yangın hakkında hakikatini aytmaga talap etti. Mitingge çeşit malumatlarga göre 1000'den 4000'ge kadar vatandaş çıktı. Olar resmi malumatlarga inanmay ve öz tahqiqatlarını geçirmege planlaştıra. Malumatlarını toplay ve şartlarını soraştıralar. Kemerovoda şimdi olgan hadiseler hakkında tafsilatlıca levhamızda tarif etili. Kemerovo şehirinin sakinleri istifaha, hakikat kayda ve herkesini mahkemege gibi şehirleri ile yerli memuriyet binası yanında narazılık aksiyasını toplandı.
Эллерінде зимняя вишня течерет мерkezінде олған янгын вақтында вефат еткен туғанлары ве балаларының фотосуретлеріні тута. Наразылар фаджиянын ачық тақиқатыны кечермеге талап еті. Дейлерге янгын туташмасының себебі ве элляк олғанларының сайысы ақында ресми малюматлар ялныштыр. Ерле кемет есе вақая тәфсиратларны сыр тұтмаға тырыша. 200 адам тәхлие етілді, деп язғанлар. Кимны тәхлие еттілер, бұл 200 адам өзлері чықты. Бұларның есе анда нефесе тұтылайды. Мемориет бинасының кіріші янында Росгвардия аскерлері тұра. Янында acili ярдым машиналары ве ОМОН хадимлері невбетчілік япа. Тижерет меркезі базар күні янмаға башлады. Янгын 4-ші қатта тұташты. Анда аттракцион иле бала уйон зоналары ве кино заллары ерлеші. Янгын сигнализациясының қаравыл сөндірді. Бина чықашылары блок етілген еді. Құртарылмақ үшін инсанлар пенжерелерден ашаға атлайды, ама чоқысы чықып оламыды. Атыш сөндірілмесі 17 саат девам етті. Ресми малюматқа көре 64 инсан иляк олды. Олардан 41 бала. Погибло очень много. Чоқ бала иляк оды елбашчылықның, айны елбашчылықның месулиетсізлігі себебінден иляк олды. 20 уч иляк олғанының шақысы танылған. Кемерово вилаятында 3 күнлік матым илян етілген вақаның ола білген себеплері арасында тақиқатчылар электрик теллерінің бұзықлығы ве аташтың мұқайтсыз файдалануы қайдыды. Қанун құруғылар 5 шекленген инсаны яқалады. Оларның арасында сигнализацияны сөндірген қарабол ве бина кіражысы бар. Дүниенің 24 мемлекеті Русия дипломатларының сүргін етілмесіні илян етті. Оларның арасында Америка Бірлешкен Девлетлері, Канада, Австралия ве Европаның да 21 мемлекеті. Бұл қарар Британияның Солсбері шерінде олған химиеви ұжымге жеваптар. Бұйық Британия ве Русия арасында ишбу дипломатик дава Русияның сабық истихбаратчысы Сергей Скрипаль ве қызының зерленмесінден сон башланды. Олар ерлі тыджарет меркезі янында эсіні жойған еді. Британия кемиеті білдірген кебі Скрипаль Русияда япылған новичок адлы сыныр фельч мадесі иле зерленілген еді. Авропа бірлігі шамали Америка, НАТО ве оларны тышында олған достве шереклеріміз созберінде олған вақияве оның ақыбетлері себебінде бұйық Британияға бірдемлігіні білдірді. Эпіміз бірлікті Русияге девлетін халқара ұқықны бұзмақ ве қыметлерімізні итибардан түшірмек ұнтылуларына артық даянма жағымыз ақында биянат yoladық. Полония тышқы ишлеріні зерінің мовені Барташ Цихоцкий Полонияда Украин иш муаджерлерінің ақларыны құройжақ девлет агентлігіні тешкіл етмеге теклиф етті. Бұл фекіріні UATV журналистлеріне білдірді. Агентлікнің әкі мемлекетті çalışması мүмкін олар еді. Шу жүмледен пенсия девлерінің берілмесіні незарет етереді. Дипломатның сөзлеріне көре Полонияда миллиондан зиеді Украин ватандашы çalışа. Полонияның меркези банкының мәліметіне көресе, былтыр украинлер ватанға 13 миллиард злоты, яғни 3 миллиард 800 миллион доллар йоланылған еді. Украина умуми ички мақсулатының қарарнен 3%. Бүгін бұл са қарма қарышықтыр. Ойгун бір идаре етілмесі yok. Бізде Полонияда Украинаның миллиондан зиеде ватандашы çalışа ве оларны емек ақлары ве бізім пенсия ве сақлық сақлав системаларымыз үшін бұл мәселені идаре етмек керек. Украинаның бірінші ракеткасы Майамиде WTA Premier Mandatory турнирының 8-ді бір қысымына кечті. Үшінші дайыре матчында Украин спортшысы Австралиялы Дарья Гаврилованы енді. Бірінші сәтті ютқузып Светолина жасаретіні топлады ве невбеттекі 2 сәтті тәқібіне тек бір геймде қалышты. 4-6 6-0, 6-1. Чирек финалға чықмақ үшін Украиналы дүнияның 20-ші ракеткасы Австралиялы Эшли Барти иле күрішіджек. Оның иле Светолина 3 кере ойнаған еді. Ве әр вақыт ғалебе қазана еді. Бүгін Украиналы WTA жедвелінде 4-ші ярны ала.
Украинаның футбол жейма такымының Испанияда Марбелия мерkezінде оқув идман азырлықлары сонуна етті. Мартның 27-сінде, яғни бүгін Бельчиканың Льеж шәрінде сары мавылар Япония жейма такымының достлық матчыны кечережек. Испанияда кечерілген сонки идманда 20 ойыншы арасында ярыйма еже Виктор Цыганков да ойнаған еді. Әвел идманлары шахси программа бойынша кечерілі еді. Идманларда тактик схемалары өзерінде çalışaydı. Sonra Andrei Shevchenko'nun takımı Liej'ge yol aldı. Anda bugün Maurice Dufran stadionunda Ukraynalılar maçı gündeki idmanını geçirecek. Takımının bir gayıpı bar imajı Mikita Burda bu adalesinin sozulması ile Kiyev'ge kayıttı. Japonlarda da aynı mesele esas imajı Hiroki Sakai da ayak ağrısı sebebinden topunu kaçırgan edi. Урметлі серджілер, бұды қығаға бұл сонки хаберіміз да чоқ хаберлерні сізлер сайтымызда UATV.ua көре білесіңіз. UATV ле олыңыз сағықнен қалыңыз көрішкенде.